Тижньовник пише о нашчиві представителjoh ruskih institucijoh pokrajinskomu sekretariatu za kulturu. Našo mesta ponukaju zviti zo Shatskog skupštinoh opštinoh Verbas i Šid i o roboti zo higijenskih službi u Kuli. Na bokoh ekonomiji piše o mladomu podnimateljovi Milanovi Pavičovi z Kocura i o produkciji živine u Šidze. O promociji nove knjižki Mihala Ramača i opštinski smotri podobovih tvoriteljoh u Šidze piše u rubriki Kultura i prosvita, gdje moš prečitati ziro svarku zo školjarku generaciji u Keresturskej gimnaziji Doris Bučko, dok na mozaiku zvid zo stohoročnej žurki Pakt On. Na bokoh rubriki Ljudze rok i život predstaveni Marija Čakan z Ruskog Kerestura i Vladimir Kovač z Titelju. Duhovni život zaznačil prerihtovanja za Vodicev kamp i aktualnosti z Novosadskej parohiji. Rubrika Sport piše o pririhtovanju Kocurskoho i Keresturskoho fotbalskoho klubu za najhodzacu peršenstvenu sezonu, a zaznačene i jak bilo na turniru u odbojki na pisku na Paliču. Popri rubriki z receptami hladog i horuci tepši, u tim čišlijak dodatok višlo literaturne slovo.